Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuvugizi wa Ventura yavuze ko barimo guhanira perezida wa Kongo Kinshasa ku ntambara bahanganyemo ngo bagere ku gahenge karambye kandi ko ibiganiro bigeze kuri Doha muri Qatar. Oscar Barinda yarabajwe kuberutse gutangazwa na perezida wa Kongo Tshisekedi ari Buruseli mu nazi cyumweru gishize, aho yavuze ko kwinjiza mu ngabo no muri leta bahoze mu nyeshyamba bitazongera kubaho, aho yagize ati kereka nibanyica. Kuri ibyo Barinda yashubije BBC ati turimo turaganira n'intumwa za leta Doha, hari ibyagizweho kandi ibindi bigikomeza, sinumva rero ko bisaba urupfu rwe. Twe turahaye turi mu biganiro kandi bimwe biragenda neza kandi tubifitemo icyizere. Kwinjiza mu ngabo no muri leta bahoze mu nyeshyamba ni kimwe mu bisubizo byagiye byifashishwa mu gukemura amakimbirane hagati ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'iki gihugu kuva mu myaka 20 ishize. Mu ijambo ryo kuwa gatandatu ari Buruseli imbere y'amushyigikiye, Tshisekedi yaravuze ati ibyo binyoma byose bisi ibiganiro byarangiye habaye kuvanga ingabo, ubumwe bw'igihugu nibe byazanye ibibazo dufite. Nge ndavuga nti ntibizongera, nashaka ko tuganira ibibazo by'igihugu, ariko nibivuze ko bigomba kurangira aho za burasage na mixage tukinjiza mu nzego za leta abantu bagumutse, abantu b'ubwene gihugu bushidikanwa. Tshisekedi ashinjwa no gufasha Umuvuno ibyo Kigali yakana, ndetse mbere agiye avuga ko bamwe bagize umutwe atari abanyekongo. Barinda yabwiye BBC ko bahanganye na leta bagize Umuvuno y'abakongomani, atafise Umuvuno nitwe duhanganye na leta kandi dufite ibyo dusaba. Turi mu biganiro na leta Doha, niba avuga kuganira turimo kuganira nawe kandi ibyo biganiro bigeze kure, tumaze kujyayo inshuro zirenga 5. Barinda yavuze ko kuwa mbere intumwa za Umuvuno zagize Doha nanone rwaniriza leta ya Kinshasa kugira ngo twige kubariza gahenge ku buryo buhoraho. Abajijwe niba muri ibiganiro Umuvuno yarasabye cyangwa zizasaba kwinjizwa mu ngabo za leta no kwinjizwa muri leta, yashubije ati ibyo ntibiragirwaho ubu, turiga ku bibazo tubiturutse mu mizi, bizaza bikurikira, bizaza ari Doha ya 6. Hagati mu mpera z'icyumweru gishize umudepite wo mu ishyaka ry'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko ya Kongo yayikirije iyo nteko umushinga w'itegeko usaba ko bahoze mu mitwe y'inyeshyamba batagomba kwinjizwa mu ngabo za leta ya Kongo cyangwa mu nzego za leta batabanje gukurikiranwa mu butabera, mu gihe impande zombi zigiye kuganira kubariza agahenge zumvikanye. Imbere imirwano ikomeje kuva mu bice bitandukanye by'intara za Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo. Kuwa mbere muri teritwari ya Rutshuru havuze imirwano hagati y'abazarendo bo mu mutwe wa CMC-FDP n'umutwe wa Ventura muri Gupuma ya Bukombo mu duce twa Kinyamugezi, Rushihe n'ahandi muri teritwari ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibinyamakuru muri Kongo bivuga ko uretse muri Bukombo imirwano yavuze kandi muri iyi minsi mike ishize mu bice bya Rukweti muri teritwari ya Masisi na Kibati muri Warikare hagati ya Ventura n'imitwe itandukanye wa Zarendo. Imirwano yose ikomeza guteza impfu z'abarimo abasivile, ubusahuzi n'abantu benshi bakava mu byabo bagahunga. Hanyuma ariko Joseph Kabila Kabanga wahoze ari perezida wa Kongo Kinshasa yahurije n'abanyapolitiki batandukanye batavuga ubutegetsi bwa Tshisekedi wamusimbuye ku butegetsi. Kabila agiye guhuza abanyapolitiki mu nyuma y'ibyumweru 2 ubutegetsi bw'ikinshasa mukatiwe urwo gupfa nyuma yo kumva ibyaha birimo guhambanira igihugu, kujya mu twambiri gukura ubutegetsi ndetse n'ibyaha by'intambara. Jeune Afrique yatangaje ko kuri wa kabiri tariki ya 14 Ukwakira aribwo Kabila ahura n'abanyapolitiki. Bamwe mu bantu hafi ya Kabila bavuganye n'ikinyamakuru bavuze ko nama y'inama bigamije kubaka bundi bushya urugamba rwa politiki mu rwego rwo guhangana na perezida Tshisekedi. Kuri ubu bamaze kwemera kwitabira inama harimo Matata Ponyo Mapono wahoze minisitiri w'intebe wa Kongo Kinshasa umaze amezi make wongeye mu Bubiligi nyuma yo gukatirwa imyaka 10 yo gukora imirimo y'agahato. Barimo kandi Seth Kikuni uri mu bahatanye na perezida wa Kongo mu matora ashize, harimo Frank Diongo umaze igihe yarahungiye mu Bubiligi. Cyo kimwe n'abayoboke benshi b'umuza amashyaka Front Commun pour le Congo ya Kabila na Nehemi Mwiranya Wironja wahoze ari umuyobozi w'ibiro bye, Raymond Chibanda usanzwe ari umuhuzabikorwa wa FCC, Jose Makila wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bwa Kabila na Richard Muweji wahoze ari guverineri w'intara wa Waraba. Barimo kandi Kikabini Karubi usanzwe ari intumwa ya Kabila akamujyana mu iki kimwe na Pansia Saiba. Inama y'i Nairobi icyakora ntabwo yitabirwa n'abanyapolitiki bakomeye nka Moise Katumbi ndetse nta muntu n'umwe uza kuba ibimuhagarariyemo nubwo ari yayitumiyemo. Abandi batayitabira barimo Nite Fayulu abamwegere bavuze ko atigeze atumirwa na Jean-Marc Kabund ndetse na Delice Sanga. Nasimbukiye muri iki abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manitswe mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 16 Nairobi habaye urupfu rutunguranye rw'umupolisi wo mu ishami rya General Service Unit wacungaga umutekano ku ngoro ya perezida. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano bivuze ko umupolisi yishwe n'umugabo witwaje icumu ubwo ari kurembo hafi irembo rya D ahinjira abashyitsi bajya mu ngoro ya perezida. Uwo mugabo w'imyaka 56 bivuga ko yaje yambaye nk'umutindi wo mu muhanda afite isabuni yahishemo icumu. Yaje kwihisha inyuma y'indabo ategereza igihe bashinzwe umutekano barahugijwe n'imodoka yinjiraga ahita asohoka vuba amutera icumu mu gituza. Polisi yahise ajyana mu bitaro bya Kenyatta Nairobi Hospital ariko yahageze yamaze gushiramo umwuka kubera amaraso menshi yari yatakaje. Abandi bapolisi baraho ngaho bahise bafata uwo mugabo batuma yishyirizwa inzego z'iperereza. Mu magambo yabwiye abapolisi yavuze ko yoherejwe na Satani kugira ngo agire icyo akora. Iri sanga yaryabaye mu gihe perezida William Ruto yari muri iyi ngoro yitegura kujya mu ruzinduko i Kiyonza City mu ntara ya Machakos. Inzego z'umutekano zahise zikaza umutekano ku marembo yose y'ingoro ya perezida wa Kenya. Byongeye
kandi byabaye nyuma y'amasaha make n'umupolisi wa GCU yiciwe muri hoteli hafi ya Mombasa Road, aho bivuga ko yaguye mu ntoki z'umuturage nyuma yo gucwana. Polisi yatangaje ko iperereza rigikomeye kugira ngo bamenyekane impamvu y'uwo mugabo n'icyamuteye gukora ubwo bugizi bwa nabi. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa mu abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banazwa amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko Zari yarengiye mu Bunyoni. Uwoza ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu yamaze kujya muri koma. Bunyoni yagiye muri koma nyuma y'iminsi itanu muri gereza yarafungiwemo, akajya kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Gitega. Ubwo yajyanwe mu byo bitaro nabwo amakuru yavuga ko atashoboraga kubona, kuvuga cyangwa se kumva. Bunyoni we mu polisi batinyitse mu Burundi yabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu hagati ya 2020 kugeza 2022. Muri Mata 2023 nibwo uyu mugabo yatawe muri yombi ashinjwa ibyaha birimo gushaka kugira nawe umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. N'ibyaha nyuma yaje guhamwa n'urukiko rw'ikirenga mu Burundi rumukatira igifungo cya burundu mbere yo kujyanwa muri gereza ya Gitega. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikira muri Uganda abanyamakuru bakozeje bamuri no barandika. Banitswe Perezida w'ishyaka FDC mu matora Perezida muri Uganda Bwana Nandala Nathani Mafabi nawe yakiri gisaba arimo akababwira ko bamwe ku mwaka utaha azaringaniza imishahara bagahembwa kimwe kuko abigisha siyanse rero bakizwe kubera n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Uyu munyapolitiki udahabwa amahirwe ubwo yamazaga mu karere ka Buko yavuze ko bibaje ko abanyeshuri batari kwiga nyamara igihembwe kigeze hagati kubera imyigaragambyo y'abarezi basaba guhembwa neza cyane cyane abigisha amasomo y'ubumenyi rusange. Agerageza gukora ku marangamutima y'abarezi Bwana Mafabi yavuze ko bitumvikana ukuntu umwarimu wigisha imibare ahembwa umushahara ukubye kandi wigisha icyongereza kandi wigisha imibare yigisha mu cyongereza nawe wigishijwe na mwarimu w'indimi. Perezida Museveni ushaka manda ya 7 umwaka utaha yasobanura impamvu asumbanya abarimu mu mishahara avuga ko banakenera babasha kuvumbura ibigezweho kandi nta nyuguti n'imwe abanyendimi bashobora kuvumbura, kandi ko mu masomo y'ubumenyi rusange nta buhanga burimo kubyigisha uramutse umuhagariza utabona ikindi kintu akora mu buzima. Kuva tariki ya 15 ukwezi kwa 9 kugeza uyu munsi abari bigisha ubumenyi rusange bari mu myigaragambyo yamagana umushahara muke bahembwa. Abo bari barashaka guhembwa nka bagenzi babo bigisha amasiyansi mu gihugu. Bwana Nandala Mafabi yavuze ko ku butegetsi bwe abacuruzi batoya bazakora ku mafaranga kuko azavanaho imisoro ngo buri wese yoroherwe. Uyu mugabo yagaragaje ko buri mwaka igihugu gihomba umurengera w'imiliyari y'amashiringi agiye muri za ruswa. Avuga ko naramuka abaye perezida w'iki gihugu icyo kibazo kizahinduka amateka. Amatora muri Uganda mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha abahabwa amahirwe yo guhatana bya nyabyo ni Perezida Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi na cyagura Nyir'Ubatarias Bobo Wine bigaragara ko ashyigikiwe n'abakiri bato mu gihugu.